Građenje komparativa. Komparativ prideva gradi se tako što se na pozitiv ili na gramatičku osnovu prideva dodaju nastavci i, ji ili ši. Najviše prideva u srpskom jeziku gradi komparativ nastavkom i, stariji, sporiji, lukaviji. Kod prideva koji imaju nastavak ji dolazi do promene nekih glasova. Ljući, mlađi, brži. 3 prideva u srpskom jeziku imaju nastavak ši. Lakši, lepši, mekši. A posebne oblike komparativa ili nepravilnu komparaciju imaju sledeći pridevi. Ima ih samo 4. Dobar, bolji, veliki, veći, zao, gori, mali, manji. Građenje superlativa. Superlativ svih prideva gradi se tako što se ispred komparativa dodaje rečca naj. Najstariji, najlukaviji, najmlađi, najlepši, najbolji. Kada komparativ počinje glasom j, u superlativu se obavezno pišu oba j. Važno je da zapamtiš. Komparaciju, odnosno sposobnost poređenja osobina po stepenu izraženosti imaju samo opisni pridevi. I drugo, ako opisni pridevi u svom pravom značenju označavaju potpuno odsustvo ili prisustvo neke osobine, nemaju komparaciju. Mrtav da, ali ne može mrtvije. Bos da, ne može bosije. Go ne može golije. Svemoguć ne može svemogućije i tako dalje.